na marangamutima aba mu isi y'umwuka. Hakuna hisia zinapatikana katika ulimwengu wa kiroho. Urabyemerewe cyangwa ntubyemerewe. Unaruhusiwa au haujaruhusiwa. Iyo niyo si ya spirituality. Yani huo ndio upande ama uhalisia wa kiroho. Noneho hari igihe mwibwira ngo nzarira cyane bikundi. Kuna kipindi mnajiambia kwamba nitalia sana iwezekane. Oya. Hapana. Nagariko bigenda. Au alichokiombea. Hari kintu bita push. Kuna kiitwacho push. Pray until something happens. Senga kugeza icyo wasengeye kibaye. Kwisi ntago turumva umuntu ngavuge ngo yakoresheje 15% y'ubwenge Imana yamuhaye. Dunia leo tujasikia mtu ametumia 15% ya akili Mungu alizompatia. Ubwo wasanga nge nawe tutaragira icyo tuvumbura cyangwa tukora kidasanzwe, turi hagati ya 3, 5, 7 ngo wakoza gasha akoresha 10. Katikati ya mimi na wewe hatujapata kitu cha kugundua, tunachezea katika namba 3 kuendelea, lakini yule amegundua kitu anafikia kama 10. Ushatse wambwira umuntu mwicaranye ngo ubwo 90% yiwawe iracyaryamye nta kirama. Ibyo bitaraba. Ikiwa hayo hayajafanyika, mugifite urugendo, mnakuwa bado mnayo safari. Ugomba kugira ibintu uvuga. Mnafaa kuwa na vitu vya kusema. Ngira umuntu mwicaranye ngo bigahagurutsa utuntu tw'intambara n'amagambo. Ambia jirani yako na vitu hivyo vinasimamisha vitu twa vita na maneno. Mubwire ngo bamara kuvuga, wakimaliza kuongea, nibwo yivuga, ndipo Mungu mwenyewe anaongea. Isi yagigira abantu, dunia ilienda ikipata watu mbeleni bagiye bakora ibintu mu ntango bitwa basazi. Walienda wakifanya vitu katika mwanzo wao wakiitwa wenda wazimu. Buri kimwe cyose mubona ku isi, kila kitu chote mnachokiona hapa duniani, gira umuntu mwicaranye mumfatire mu kiganza mubwire ngo gitangira ari igitekerezo. Ambia jirani yako, mwambie chochote hicho kilianza kama mawazo. Iyo sente wicaye imbere, hicho kinanda ulichoketi mbele yake, ubwo wewe kujya kuyivuza bikugora, wewe kwenda kuichezesha inakusumbua kidogo. Ndiwe yatekereje kuyikora, yule yeye aliwaza kuweza kuitengeneza. Ayo gukora aho bikanga, hizo sauti ambazo unaenda kuzigusa zinakataa. Wewe yaricaye amatekerezo uburyo azakora iyo sente. Byose baho, Mwenzi wa yote awabariki. Ibyo mvuze igihe nikigera muzabisobanura. Yale nimeyazungumza, kipindi kikifika mtapata kuvielewa. Icyo nzi nuko hari umunsi Yakobo yasabanye umugisha umubabaro. Ninachojua ni kwamba kuna kipindi cha Yakobo Esau asabana umugisha umubabaro arira cyane, akaweza kuitisha baraka, akiomba baraka kwa huzuni kubwa, kwa kumwaga machozi zaidi. Imana ntikiranirwayo, Mungu si wa kusahau. Yembabwira ngo isi y'umwuka ntago habamo emotion, mugira ngo mbaganiriza bisanzwe. Ulimwengu wa kiroho hakupatikani emotions au hisia. Mnadhania kwamba napiga story kawaida. Na marangamutima aba mu isi y'umwuka. Hakuna hisia zinapatikana katika ulimwengu wa kiroho. Urabyemerewe cyangwa ntubyemerewe. Unaruhusiwa au haujaruhusiwa. Iyo niyo si ya spirituality. Yani huo ndio upande ama uhalisia wa kiroho. Noneho hari igihe mwibwira ngo nzarira cyane bikundi. Kuna kipindi mnajiambia kwamba nitalia sana iwezekane. Oya. Hapana. Nagariko bigenda. Si ndivyo itakavyokuwa. Ariko iyo mbivuga gutya mu magambo, nikiyazungumza hivi katika matamshi ya kimaneno, sigitangaza ko mwakumva nganira. Sio kushangaza kuona kwamba napiga story kawaida. Ni kibazo kigemuka, ni tatizo la muda mpate kuelewa ninachokizungumza. Ni kingenzi ko buri kimwe cyose uzakora ujye wibuka ko uhoraho akubinyuma. Ni jambo la muhimu la msingi kujua chochote unachokifanya kwamba Bwana mweza wa yote yuko nyuma yake. Isumba byose bahu, mweza wa yote awabariki. Narimvuze ngo isumba byose bahu. Nilikuwa nimesema mweza wa yote awabariki. Umenye mwa mwarasabiwe mwinshi cyane. Nazania mlitakiwa baraka nyingi sana. Niyo mpamvu basigaye bavuga umugisha gusinya. Na ndio sababu unaambiwa pokea baraka, inakushinda kweli. Ngiye nigeze bansabira n'umugisha wo ku mutsi w'iryinyo. Washawe nitakia baraka mimi hata katika siku ya jino, wakati nigeze ngira umushumba yajya kunsabira umugisha akawunsabira ahekenya amenyo. Yani nishawe kuwa na mchungaji kwenda kunitakia baraka, akinitamkia, alikuwa akinitamkia hiyo baraka akiwa anatafuna meno kweli. Ngo kandi adafitanye ibibazo nanye ngabifitanye ngo na papa umbyara. Na pia hana shida na mimi kama mtoto wa baba, na ana shida na baba yangu wa kunizaa. None akajya nsabira umugisha ahekenya amenyo. Na anakuwa ni mtu wa kunitakia baraka kwa kutafuna meno. Rero mbatangaza. Acha ni washangaze. Umugisha wose yansabiraga ahekenya amenyo narawubona. Baraka yeyote aliyokuwa akinitakia kitafuna meno nilikuwa nikiipata, nikiipokea. Nago nabibabwira ngo mubyumve. Siwezi nikawaambia mpate kuvielewa. Narabibona uburyo unsabira ahekenya amenyo nabona nkubonye nkavuga ngo wow. Mimi nikiona nimepata hiyo baraka, hata kama nimeitakiwa kwa kutafuna meno, naitikia kusema wow. Ibyo mbabwiye niko kuri. Ninayowaambia hayo ndio kweli.
nimumara kumenya yuko mu isi y'umwuka si ibibazo bya si amarangamutima. Mkimaliza kujua katika ulimwengu wa kiroho si mambo ya hisia, Imana ibahe kumva ibyo Mungu awape kuelewa nachowaambia. Kandi uriya najya kugira atazabibavaniraho ababishaka bazabizirikane babibyaze umusaruro. Na yule kwenda kuedit asiweze kuyatoa haya tunayoyazungumza, wale ambao yatawafaidi waende kuyazalisha faida. Isumba byose Mwenza wa yote awajali. Reka turisomera ibyanditswe. Tutakuja kujisaidia na andiko. Sinzi ndakoresha ibyanditswe bingana gute. Sijui nitatumia kiasi gani cha maandiko. Okay, dukoreshe igitabo cy'Itangiriro. Tutumie kitabu cha Mwanzo. Turi busome igice cya 17. Tutasoma sura ya 17. Basome umurongo wa 4 n'uwa 5. Watasoma mstari wa 4 mpaka wa 5. Bahite basimbuka. Na tayari hapo wataruka kidogo. Bahere 15. Na waanzie 15. Bahite bageza 20. Na wafikishe 20. Undahita reba. Na mwingine atakuja kuangalia Abaroma 4:17. Warumi 4:17. Ubundi nshaka uko twaganira ku ibyo byanditswe. Pengine nitafute namna ya kuzungumzia katika andiko hizo. Tubyaze umusaruro umwanya. Tutumie vizuri muda ambao tumebakisha. Ibintu nshaka kuganira nawe. Kuna vitu tunahitaji kusema nawe. Ugize umugisha kuba ugiye kubyumva. Umepata baraka kwenda kuvisikia. Ariko uzagira umugisha kurushaho nubishyira mu bikorwa. Na utapata baraka zaidi tele kupitiliza endapo ukitia katika matendo. Uzabugize neza. Utakuwa umefanya vyema. Yesu atubariki sote. Naho nimumfashe. Naomba mnisaidie andiko hizo. Murongo wa 4 n'uwa 5. Aravuga ngo dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye. Ona agano langu mimi peke yangu nakupa. Nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Na utakuwa baba wa mataifa mengi. Kandi ntuzitwa ukundi Aburamu. Na wala hutaitwa jina kivingine Abrahamu. Ahubwo wiswe Abrahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Bali umegeuziwa jina kuitwa Ibrahimu, nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Amen. 6 kandi nzakororotsa cyane. Nitakufanya uwe uzao wa wengi sana. Nzatuma amahanga gukomokaho n'abami bazagukomokaho. Nitakufanya mataifa kutoka kwako na pia wafalme toka kwako. 15. Haravuga ngo Imana yongera kubwira Abrahamu iti. Na Mungu akamwambia tena Ibrahimu kusema. Sarai umugore wawe ntukamwite ukundi Sarai. Sarai mke wako usikamuite tena jina la Sarai. Ahubwo uje umwita Sara. Bali kamuite Sara. Nanjye nzamuha umugisha. Nami nitakubalikia. Kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Na tena nitakupa mtoto wa kiume kwake. Nzamuha umugisha koko. Nitampa baraka kweli. Kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Na atakuwa mama wa mataifa. Amen. Abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Wafalme wa kimataifa watatoka kwake. Maze Abrahamu arubama. Na pia Ibrahimu akaanguka kifudifudi. Araseka aribaza ati. Akacheka na kusema moyoni. Mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse? Je, mtoto tazaliwa na mtu mwenye umri wa miaka 100 kwa kuzaliwa? Kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara. Na Sara wa kumaliza miaka 90 atazaa? Abrahamu abwira Imana ati. Ibrahimu akamwambia Mungu. Icyama Ishmaeli akabaho. Japo kunipa Ishmaeli akapata kuishi. Ari imbere yawe. Akiwa mbele zako. Imana iramusubiza iti. Mungu akasema. Ahubwo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umuhungu. Sivyo, bali Sara mke wako ndio utakayemzaa mtoto wa kiume. Uzamwita Isaka. Naye kamuite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Nami nitaimarisha agano langu la mimi na wewe. Ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Na likawe kigezo cha uzao milele daima. Kandi ibya Ishmaeli ndakumviye. Na vyake Ismaili nimevisikia. Dore muhaye umugisha. Ona nimekubariki. Nzamwororotsa mugwize cyane. Na nitamuongeza maradufu zaidi. Azabyara abatware 12. Atazaa wakuu 12. Kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Amen. Na nitamgeuza kuwa taifa kuu. Amen. Kitabu cha Warumi 4:17. Ko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi.
imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari biriho. Amen. Amen. Ikita ibitariho nk'aho ari biriho. nk'aho ari ibiriho. Akaita visivyokuwepo kama vinavyokuwepo. Amen. Amen. Zamura ibiganza hejuru. Pandisha mikono yako juu. Vuga ngo Mwami Yesu. Sema Mfalme Yesu. Uhaye ikaze na karibu. Na kukaribisha na pia mahali hapa. Wongere uvugane nanjye. Na ukarudi kuseme nami. Uhindure ubuzima bwanjye. Na ukabadilishe maisha yangu. Wiheshe icyubahiro. Na ujitukuze. Witamurure. Na ukadhihirike. Ibimenyetso n'ibitangaza. Ishara kwa miujiza. Tangire gukorerwa muri njyewe. Vikaanze kutendeka ndani yangu. Ereka bihera muri njyewe. Na vinaanzia ndani yangu. Bikabona kuza hanze. Na vikaweze kutoka hadharani. Rero wigaragaze. Na pia kaonekane tena. Mwanya wose ndaha. Muda wote nikiwa mahali hapa. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Tuvuge twese amen. Tuseme sote amen. Cyane amen. Kwa sauti amen. Turangije amasengesho y'iminsi 7. Tumemaliza maombi ya siku 7. Twaganiriye byinshi. Tulisemezana kwa vitu vingi. Ariko mbere yuko twinjira mu masengesho, na kabla tuweze kuingia kwenye maombi, nabigishije ibintu nka 7. Niliwafundisha vitu kama 7 bishobora gutuma usenga ntusubizwe. Vinaweza fanya uombe ukose kujibiwa. Icyanyuma niba atari cya 5, cha mwisho sijui kama ni cha 5, ariko ndumva cyaravugaga ngo, lakini nahisi kama kilikuwa kinasema kwa iyo usenga, ikiwa unaomba, ukwiye gusenga ufite icyifuzo gisobanutse. Yani unafaa kuomba ukiwa na purpose ya hitaji linaloeleweka. Iyo umuntu atashizeho icyifuzo gisobanutse, ikiwa mtu hajaweka hitaji lake la kueleweka, ntabwo ijuru rijya risubiza amasengesho ameze nk'ayo. Haiwezekani mbingu kujibu maombi ya aina hiyo. Bisaba ngo uba ufite icyifuzo gisobanutse. Inahitaji kuwa na hitaji la kueleweka. Hari igitabo ubwanjye narindi gusoma. Kuna kitabu peke yangu nilikuwa nikisoma gisobanura amasezerano 8,000 aba muri Bibiliya. Kinaeleza agano 8,000 inayopatikana ndani ya Biblia. Uriya mukobwa wiwanjye asanze ngisoma, yule binti yangu alipokuta nikisoma kitabu hicho, asoma iryo jambo rivuga ngo amasezerano 8,000 aba muri Bibiliya. Akasoma neno la kusema agano 8,000 yapatikanayo ndani ya Biblia. Aitatangira kumwira ngo icyo gitabo ngo nanjye ngomba kugisoma. Na akaanza kuniambia hicho kitabu nahitaji nikisome. Ndavuga uriya mutoya. Nasema yule binti yangu mdogo. Nanjye ndumva ngomba gusoma icyo gitabo. Na akasema nahisi kusoma kitabu hicho. Ntangira kumubaza impamvu. Nikaanza kumuuliza sababu. Ariko na kantu yaramaze gusomaho gafitanye isano n'ibyo. Lakini ni faida aliyemaliza kusoma yenye mahusiano kama hiyo. Nikishaka ko mwumva. Kitu gani nahitaji usikie? Hari ikintu cy'ingenzi. Kuna kitu cha msingi usabwa kumenya mu mibereho yo gusenga k'umuntu. Unahitaji ukajue katika uhalisia wa kimaisha kuomba kwa mtu. Siku ya leo ndagaruka ku bintu bisa n'ibyo. Nitarudia katika vitu vyenye muonekano kama hivi. Abantu mwese murangije amasengesho. Katika watu wote mliomaliza maombi. Ubu mwese murangije gusenga. Hivi wote mkimaliza kuomba, muhitabwishiramo kuruhuka. Tayari mnajiambia kupumzika. Umuntu akavuga ngo ariko narasenze. Mtu anasema japo niliomba, ndumva nyeneye igihe cyo kuruhuka. Yani nahisi nahitaji muda wa kupumzika. Ariko nashaka kuvuga ibintu nka 5. Lakini ningependa nizungumze vitu kama 5. Ndavuga ibintu 5 mu buryo bwihuse. Nitasema vitu 5 kwa haraka. Ndebe yuko hari icyo byagufasha. Nione kwamba kunacho kitu itakusaidia. Kwinjira mu masezerano. Katika kuingia katika ahadi zako. Kwinjira mu cyo yakuvuzeho. Kuingia katika alisosema juu yako. Kwinjira muri destiny. Kuingia katika baraka yako. Kwinjira mu mupango w'Imana. Na kuingia kwenye mpango wa Mungu. Mu buzima bwawe. Katika maisha yako. Na kindi ndibubeshakisha. Hakuna kingine tatafutisha. Uretse gushaka uburyo kwizera kwawe. Isipokuwa kutafuta imani yako. Baba ku rugero gukura. Yani itakuwa kwenye kiwango cha makuzi. Ukabasha kumera amaboko. Na ukaweza kumea mikono. Kukamera amaboko abasha kwakira icyo Imana igufatiye. Yani kukamea mikono cha kuweza kupokea kile ambacho Mungu amekushikia. Ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Si tatizo lake Mungu. Kuko gusenga warasenze. Kwa kuwa kuomba tayari uliomba. Hakenerwa kuzamuka mu kwizera. Bali kunahitaji kupanda kwenye viwango kwenye imani yako. Kugira ngo ubashe kwakira umugambi w'Imana ku buzima. Ili ukaweza kupokea mpango wa Mungu mwema juu ya maisha yako. Isumba byose. Muweza wa yote awabariki. Amen. Amen. Cyane
kwa sauti amena. iyo ugiye muri siyansi, Ikiwa umeelekea kwenye sayansi, ntabwo ibyita kwizera, haiviti imani, ariko nabo lakini na wao bemera ko kugira ugira icyo ubona wanakubali iwe uwa na jambo la kuliona. hari icyo bita subconsciousness. Kuna kitu kiitwacho subconscious. Hari conscious mind na subconscious mind. Kuna conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni ibitekerezo ufite bituma wambuka umuhanda, Yani ni mawazo ulio nayo ya kusababisha ukavuke barabara. hari ikindi gika cyitwa subconscious. Kuna kingine chaitwa subconscious. Ni nk'uburyo amaraso ari gutembera mu mubiri ariko nta ruhare twabigizemo. Ni kama namna ya damu kutembea katika mwili lakini hatuna uhusika wetu. Nabo bemera ko Na wao wanakubali kuwa hari igice kiba muri wowe, kuna kipande kinapatikana ndani yako, bakanakwigisha uko wagikontorora na wanakufundisha namna ya kukikontrol kugira ngo ubashe kwakira ili ukaweze kupokea ibintu bidasanzwe. vitu si vya kawaida. Icyo nicyo bita subconsciousness. Hicho chaitwa subconscious. Birikumvikana icyo turi. Inaeleweka kwa nachokizungumza? Iyo tuivuze rero, Wakati tunaizungumza, yavumbuwe nande? iligunduliwa na nani? Icyo muri sero ya siyansi Katika upande wa sayansi, yavumbuwe n'umugabo bamwita Pierre Janet. iligunduliwa Pierre na mwanaume aitwaye Pierre Janet. Pierre Huyu Pierre hari ikintu yakoze avumbura. kuna kitu alikifanya akigundua. Yavutse 1859, Alizaliwa 1859 apfa na akafa amaze kuvumbura icyo kintu sero ya siyansi. akiwa amegundua kitu cha upande wa sayansi. Mu gihe yari amaze gupfa, Kipindi cha kufa kwake, hari abantu bose mwaciye mu ishuri watu wote kupitia shuleni mwize papa wa psychology. mlijifundisha baba wa saikolojia. Muri psychology Katika hari saikolojia umugabo mwizemo bamwita Sigmund Freud, harimo abamwize ibyo ari byo byose. kuna mwanaume aitwa jina hili. Uwo mugabo Freud Huyo mwanaume Fred niwe bakunze gukonsidaringa nka papa wa psychology cyangwa w'iyindi mitekerereze, ndio wanafananisha na baba wa saikolojia ama mawazo mengine. ariko we Lakini yeye nyuma y'imyaka 34 baada ya miaka 34 yagarutse cyane kuri ibyo bintu bya Pierre, alirudia tena katika vitu vyake Pierre, ariko aza gupfa na akaja kufa muri za 93 katika mwaka wa 93 1893 atarangije. 1893 bila kumaliza. Nawe ariko Naye pia yavugaga kako kantu, na akaja kusema kakitu kama hako, ni akantu kaba hagati y'ubushake bwawe n'ubutari ubushake bwawe, ni katikati ya mapenzi yako na kutokutaka kwako. ubuvumbuzi bwe ntacyo bwabashije kugeraho kirenze cyane, Yani ugunduzi wake hujafikia kitu kikubwa zaidi, kuko kaba yabashaga kugasobanurira ntibari bafite capacity yo kukuba, kwa kuwa wale alikuwa wanapata maelezo ya kuwaeleza hawakuwa na capacity ya kumwelewa. kubera ko n'ukwizera nyine, Kwa kuwa katika imani, twebwe tubyita kwizera. sisi twaviita imani tayari. Noneho Lakini muraza kureba uwo bita Emile Coué, na mtamwona aitwa Emile Coué, we nyuma ya Pierre yeye baada ya Pierre mu 1882 1882 we yarangije mu ishuri rivura yeye alimalizia kwenye shule la matibabu rigakora imiti. na linatengeneza madawa. Noneho kuko ari byo yari yarize, Kwa kuwa ndicho kikosi alijifundisha, bigeze muri za 85 na kufikia 85 nyuma y'imyaka itatu na baada ya miaka mitatu yasomye ibitabo byinshi, aliweza kusoma vitabu vingi, asomamo n'igitabo cya Profesa Zonofo. na hapo akasoma kitabu cha Profesa Zonofo. Atangira ngo kuvuga uburyo mu bitabo bya Zonofo Akaanza kueleza namna vitabu vya Zonofo byari bifitanye isano n'ibigendanye na na attraction, gukurura ibintu uko bikurura biturutse ndani muri wowe, yani vilikuwa na mahusiano namna ya kuvuta vitu tokea ndani mwako, noneho bimutera no kujya gusoma bya bitabo bya ba Pierre, na vikamsababishia kusoma vile vitabu vya kina Pierre. aho niho yaje gutangira, Hapo ndipo akaja kuanza yandika ibintu byinshi na bitandukanye, kuandika nawe vitu vingi tofauti. mu byo yanditse Katika alivyoandika byaje kwemerwa, vikaja kukubaliwa, byemerwa nka siyanse iri exact,
yani vikaja kukubaliwa kama sayansi iliyo hakika, siyanse y'ukuri, yani sayansi iliyokubaliwa ya kweli. kuko nyuma yaho, kwa kuwa baada ya hapo mu kazi ke yakoraga k'icuriza ry'imiti, yani kwenye kazi yake ya uuzaji wa madawa, yatangiye gufata imiti imwe akaanza kuchukua baadhi ya miti akayigurisha ntacyo yayivuzeho, yani akaiuza bila kuitamkia ama kuieleza chochote. noneho yarangiza Na alipomaliza akafata indi miti na akachukua madawa mengine akayivugaho amagambo, anaitamkia maneno mengine, yamara kuyivugaho na akimaliza kuitamkia maneno, imiti ari imwe, hizo madawa zikiwa ni aina moja, ariko imiti yavugagaho amagambo na aina ya madawa kutamkiwa maneno ngo yakizaga abarwayi vuba ilikuwa inaponya wagonjwa kwa haraka kuruta imiti yihoreye, kuliko zile madawa alinyamazia. niwe yaje kuvuga, Na hapo akaja kusema imiti ifite amatwi dawa zina masikio, ngo nayo yumva icyo tuyibwira, hata yenyewe yasikie tunachoiambia. nuko ntaza haba Ni kwamba sijui wapi anaishi, ariko nayo ifite amatwi, hata yenyewe pia ina masikio. ageze aho Alipofika hapo arenga kuvuga ko ari imiti ifite amatwi, wakapita msemo wa kusema ni madawa yenye masikio, asanga ari amagambo abwira baje kuyifata, akakuta ni maneno anaambia watu wenye kuja kuchukua madawa, atangira guhindura ibiciro, akaanza kubadilisha bei. imiti yavuzeho amagambo akayihenda, Dawa ametamkia maneno yake anaifanya bei kali, imiti atavuzeho amagambo ntayihenda, na zile dawa kutamkia maneno inakuwa ni bei rahisi, n'abantu barabimenyera, na watu wakazoea hivyo ko imiti yavuzeho ihenda, kwamba dawa ametamkia maneno ni Imitata. gharama kubwa. abantu iyo batwaraga iyo miti Watu wakibeba dawa hizo barizeraga ko noneho iyo yo ifite umwihariko, walikuwa wakiamini kwamba hii ni ya kipekee. ibyo byagizanye isano n'icyo bitaga kowe method. Emile Kowe ahita bita kowe method, metode za Emile cyangwa za Kowe. Akavipa mfano wa hivi anavyozungumza mchungaji, noneho na tena birakomeza, na vikaendelea. bimaze kwegera imbere, Vilivyosonga mbele, atangira kuvumbura na akaanza kugundua kwamba ubwo iyo ufashe umurwayi unapochukua mgonjwa ukamuha imiti itavura, mpe dawa si za uponyaji, yatangiye kubikorera by'ubushakashatsi, alikuwa akianza kuitumia utafiti kidogo, ariko lakini ukamubwira amagambo unamwambia maneno abasha gutuma yizera gukira, ya kuweza kufanya awe na imani ya uponyaji. warakira kuruta utayabwiwe, Huyo anapona kuliko yule mgonjwa asiyeambiwa. kubajya bajya kwa muganga Katika wale wanapenda kwenda hospitali cyangwa abaganga badukurikiye online, au madaktari wanaotufuatilia online, hari ikintu bita placebo effect. kuna kiitwacho placebo effect. Ni imiti ugera kwa Ni muganga dawa endapo ukifika hospitali, bakayiguha ngo ikugabanyirize ububabare, yani unapewa ikakupunguzie maumivu kwanza, ariko bayiguhereye kugira ngo ihagurutse ako kantu muri wowe, na wamekupa lengo lao madaktari isimamishe kakitu kalikoko ndani yako. bayiguha bataramenya indwara urwaye, Wanakupa dawa hiyo kusubiria wakiwa hawajagundua ugonjwa uko nao, ariko bayo bayiguhaye lakini wakiwa wamekupatia batangira kukubaza uko wiyumva, wanaanza kuuliza maswali namna unavyojisikia, ariko baba bahagurukije abasirikare basanzwe mu mubiri wawe, na kawaida wamesimamisha wanajeshi walio kawaida ndani ya mwili wako, batangiye kujya kurwanya indwara ya kwatatse, na tayari wameanza kwenda kushambulia ugonjwa uliokuataki, nawe uhita wumva utangiye gukira, na wewe pia unaanza kujihisi kupona. biri kumvikana? Inaeleweka kweli? Hari level y'abaganga bazi ibyo baguhaye, Kuna kiwango cha madaktari wanajua kitu gani wamekupatia, hari n'abaganga bumva ko iyo miti iri bukuvure, na kuna wale madaktari wanajua hakika hizo dawa ibyo zitakusaidia. byatewe nabo bateye umuti wa morphine. Vililingana na wale wamepewa dawa ya morphine. Morphine umuti ugabanya ububabare ku gipimo cyo hejuru, nko ku bantu barwaye kansa, Yani ni watu wa kupunguzia wa maumivu kiwango cha juu, haswa kwenye ugonjwa wa kansa. noneho hari abo bayiteye bababwira ko ari amazi, Kuna wale ambao waliweza kupigwa dawa hizo wakawambia kwamba ni maji. bareba ku mashini Wanapochunguza kwenye mashini, bagasanga ububabare butari kugabanyuka cyane, wanakuta uchungu au maumivu haipungui sana. ariko hari abo bateye bababwira yuko atari umuti ariyo morphine, batangira gukira. Kuna wale ambao walidungwa dawa hiyo wakiwaambia kwamba ni morphine, bali wakaanza kupona. Abo bose bari bagicunganwa nako, Na hao wote walikuwa wakichunganwa na kakitu kama hako. aho niho baje gusohora ibigendanye n'icyo bita autosuggestion.
Hao ndio walikuja kutoa vitu vinaitwa autosuggestion. Autosuggestion yemezwa mu mwaka wa 1920 inakubaliwa katika mwaka wa 1920 yemejwe n'ihuriro ry'abaganga ryo muri US ikikubaliwa na kusanyiko la madaktari wa kule USA. Autosuggestion bayikubwira uburyo ushobora gufasha umuntu, wanakuambia namna ya kuweza kusaidia mtu ushobora kuba watangiye kugira ibibazo by'ivangirwa ryo mu bwonko, ambaye amepata shida ya kuchanganyikiwa kwenye ubongo wake. Birakoreshwa cyane mu bigendanye na therapy, inatumika sana katika vya kuendana na therapy. Ibyo byose ndi kuvuga, hivyo vyote ninavyovizungumza, bemeza yuko bikoreshwa ako kantu k'indani muri wowe bisaba kugira amagambo waki, yani vinaaminishwa ka kitu kalioko ndani yako, yapasa uwe na maneno kwanza unayapokea. Bavuga yuko katajya kumva gutekereza ahubwo kumva ibyavuzwe. Wanasema kwamba hakasikii unachokiwaza bali kanasikia ulichoambiwa. Ibyavuzwe nibyo kabasha kwakira, kile ambacho kimesemwa ndicho kakitu hako kanapokea. Kubasomye ibitabo bigenda bivuga izindi mana zitari yo mwijuru, katika waliosoma vitabu vyenye miungu zingine sio Mungu wa mbinguni, hari imana igendana n'abasinzi bita Bokos. Kuna miungu ya kuendana na walevi iitwayo Bokos. Imana ngirinda abasinzi bita Bokos, miungu inalinda walevi iitwayo Bokos. Kubasomye amahame 17 ayigenga, kwa waliosoma sheria 17 zinazohusu, si ngombwa yuko ujya kubisoma, si lazima ukaende kusoma, ariko ngo kuriya ujya kwikubita mu kinogo, namna mrevi kwenda kuangukia kwenye shimo, ukabona umusinzi aragarutse, unaona mrevi ameenda kuangukia na amerudi, ntabwo bavuga ko ari iyo mwijuru imugaruye. Wao hawasemi ni Mungu wa mbinguni amemrudisha, bavuga ngo ni Bokos imusunitse. Wao wanasema ni Bokos amemsukuma. Bokos ni imana y'abasinzi, Bokos ni miungu wa warevi, ariko iyo bayisobanura umva imeze nk'igicucu cy'umuntu, lakini wakiipa maelezo, wakieleza ni kama muonekano wa kivuli cha mtu. Iyo bayisobanura bashaka kuyihuza n'ibyo, na wao pia wakieleza wanahitaji kuiunganisha na vitu hivi. Ntabwo ibyo ari byo ngiye gutindaho, hayo sitaki kuyakawia. Nshatse kubabwira ko nilikuwa nahitaji kuambia yaba siyansi, ikiwa sayansi igaragaza uruhare rw'umuntu mu kwinjira cyangwa mu kwakira icyo yibwira ko atakakira, inaonesha uhusika wa kibinadamu, kile ambacho anajiambia hata kipokea ama kukipokea. Sayansi igaragaza yuko, inaonekanisha kwamba abantu twese twicaye aha, watu wote tuliyeketi hapa, tukoresha hagati ya 3 n'10, tunatumia katikati ya 3 na 10 kubwenge Imana yaduhaye, katika akili Mungu aliyetupa. Nta muntu ubasha gukoresha 11% y'ubwenge yahawe. Hakuna mtu wa kutumia 12% ya akili aliyepewa. Sayansi igaragaza yuko muri wowe, sayansi inaonekanisha ndani yako ufitemo ubwenge buri reserve, ibintu Imana yagushizeho yagukoresheje ni byinshi birenze uko ubitekereza. Yani ndani yako kunavyo vitu Mungu aliweka ndani yako ni za kupita zaidi ya ufahamu wako. Kwisi ntago turumva umuntu ngavuge ngo yakoresheje 15% y'ubwenge Imana yamuhaye. Dunia leo tujasikia mtu ametumia 15% ya akili Mungu alizompatia. Ubwo wasanga nge nawe tutaragira icyo tuvumbura cyangwa tukora kidasanzwe, turi hagati ya 3, 5, 7 ngo wakoza gasha akoresha 10. Katikati ya mimi na wewe hatujapata kitu cha kugundua, tunachezea katika namba 3 kuendelea, lakini yule amegundua kitu anafikia kama 10. Ushatse wambwira umuntu mwicaranye ngo ubwo 90% yiwawe iracyaryamye nta kiramara. Waweza ambia jirani yako 90% ya kwako ya ubongo imelala, hakuna inachokifaidi. Ubwenge bwawe 90%, akili yako 90% buriryamiye, tayari imelala. Wafata mu biganza by'umuntu mwicaranye ukamubwira ngo wagerageje gukoresha ubwo businziriye. Chukua mkono wa mwenzako umwambie jaribu katumie huo ubongo uliyelala. Murabyizera ko bwakora? Mnaviamini kwamba unaweza fanya kazi kweli? Buri ibyo dukanga ngo mwagize ubwenge, ngisingo yatunguwe ngo yagize ubunyabwenge. Vitu ambavyo mnatuambia hapa kwamba dunia imeshangazwa, imetokewa ghafla na mtu ambaye ni mwenye akili nyingi. Unagaraja hejuru y'10. Huyo hajapita kwenda juu ya 10. Imana yamuhaye mukuru. Mungu alimpa mkubwa wake. Mbariza umuntu mwicaranye ngo ubwo ukoresha kangahe? Niulizie jirani yako japo unatumia alama ya namba ngapi?
ubwo wakoresha kangahera. Yaweza kuwa jirani yako anatumia namba ngapi? Iyo turi kuvuga ngo naka ni umuhanga, tunaposema mtu fulani ni mjuzi kweli reka ama ni mtafiti, harageze, hajafika kiwango chochote, hapana. Imana ibashoboze, Mungu awawezeshe nanjye nshoboze, na mimi pia aniwezeshe. Ubu rero reka mbasasiri kwa sasa niwaweke wazi kidogo. Kutemera ko bwakora, kutokukubali kwamba utafanya kazi ni ikimenyetso gituma butanakora, ni ishara ya kwamba hautafanya kazi ubongo wako. Isi yagigira abantu, dunia ilienda ikipata watu mbeleni bagiye bakora ibintu mu ntango bitwa basazi, walienda wakifanya vitu katika mwanzo wao wakiitwa wenda wazimu. Buri kimwe cyose mubona ku isi, kila kitu chote mnachokiona hapa duniani, gira umuntu mwicaranye mumfatire mu kiganza mubwire ngo gitangira ari igitekerezo. Ambia jirani yako, mwambie chochote hicho kilianza kama mawazo. Iyo sente wicaye imbere, hicho kinanda ulichoketi mbele yake, ubwo wewe kujya kuyivuza bikugora, wewe kwenda kuichezesha inakusumbua kidogo. Ndiwe yatekereje kuyikora, yule yeye aliwaza kuweza kuitengeneza. Ayo majwi gukoraho bikanga, hizo sauti ambazo unaenda kuzigusa zinakataa. we yaricaye amatekerezo uburyo azakora iyo sente na kuwaza namna ya kutengeneza keyboard. No kujya kubyiga urajyana intoki bikanga, na wewe kwenda kujifundisha kuchezeza keyboard unaelekeza vidole zako inakataa. Ariko ndiwe yatekerezaga uburyo ibaho, lakini mwingine alikuwa akiwaza namna ya keyboard kupata kuonekana. Iyi telefoni mubona mfite aha, hii simu mnayoona niko nayo mahali hapa, wewe ubona nguhamagara, wewe unaona tu nikikuita ama nikikupigia simu. wabita Marconi w'Umutaliyani, aitwaye Marconi wa Kitaliani, atekereza kuvuga ngo ngiye gukora uburyo abantu bazajya bavugana mu muyaga. Yeye akiwaza namna ya kusema naenda kutengeneza namna ya watu kuwasiliana kwenye upepo. Baramuvuje kuko yari atari kuryama, walimtibisha hospitali kwa kuwa hakuwa anapata usingizi tena alali. Umuryango urateranya umuzanira muganga, familia yake ikakusanyika na kumletea daktari. Niki gitumye tubamuzanira muganga, na ni kitu gani kimefanya aletewe daktari? Ari gutekereza ibintu bitashoboka byanamusaza, na anawaza kitu kisichowezekana na chaweza kumfanya wazimu. Bamuzanira muganga na wakamletea daktari, ariko birangira bamuzaniye muganga birangira nta kibaye, na walipomletea daktari ikaishia mwisho wake ikiwa hakuna kitu kimefanyika. Uwo niwe waje gukora icyo bita radio transformation. Huyo ndio aliyekuja kutengeneza radio transformation. Icyo mureba amashusho, kile cha kuangalia kama sanamu, icyo mwumva radio, kile mnachokisikia kama radio, icyo mwumva television, mnachokisikia kama runinga, icyo mwumva telefoni, mnachokisikia kama simu, uwo nguwo bajyanye kwa muganga, ni huyo aliyepelekwa hospitalini. Ibintu yari ari gutekereza byari ubusazi, vitu alikuwa kiwaza vilikuwa ni uchizi. None twarayibonye, na hivyo tena tuliviona. Ubiri nitumye nge nawe twicaye aha tukavugana. Kwa leo yaweza fanya mimi na wewe tumeketi hapa na tumewasiliana. Uzi yuko unajua kwamba iyi Mana usenga, huyu Mungu unayemuomba yaguha igitekerezo, anaweza kukupa wazo. Bimbwirira umuntu mwicara, ambia jirani yako, uzi ko yaguha igitekerezo. Unajua Mungu anaweza kukupa wazo, kwese tukacyungukiramo, sisi wote tunafaidi kwenye wazo lako. Urabyizera se ni? Je, unaamini hivyo? Uremera ko buri kimwe cyose ari igitekerezo? Je, unaamini kila kitu chote ni mawazo? Kimwe mu bintu, moja kati ya vitu gituma numva nzagura indege, yani inafanya kujihisi nitanunua ndege, nuko ndi yatinyutse kuyikora, ni kwamba mwingine alisubutu kuitengeneza. ntabwo yatinyuka kuyikora, hawezi kusubutu kuitengeneza. ujye mu rutonde rw'abatinya kuyikora, na mimi nitoke kwenye list ya watu wanasubutu kuinunua? Hapana. Ngiye kunanirwa kutinyuka kuyikora, mimi kushindwa kusubutu kuitengeneza, ntinya no kuyigura, na siwezi kusubutu kuogopa kuinunua. Nzayigura, lazima nitainunua. Nanapfuye ubwo naba nahagana, hata nikiwa nimekufa na kuwa kweli nimepata baraka. Undatinyuke kuyikora nge ntinya kuyigura, mwingine asubutu kuitengeneza na mimi niogope kuinunua. Kandi ikintu ubasha gutekereza na kitu unapata uwezo wa kuwaza, gira umuntu mwicaranye ngo cyabaho, ambia jirani yako kinaweza kuwepo. ubu yavuze gutyo, kwa sasa nikisema hivi, kubera wowe ubitinya, kwa kuwa wewe unaogopa, uzabyemera n'uyibonye, utakubali ukiwa umeviona, kwa uri kubitinya, kwa kuwa wewe unaviogopa. unaratinyutse, mwingine amesubutu tingiye gukora ikintu kwamba nenda kutengeneza kitu fulani kizajya kiguruka, kitakuwa kikipaa angani, aragikora,
akakitengeneza garebeye ku nyoni, akiwa ametumia kigezo cha nawe ndege. inyoni nitwirirwa tuzibona, Ndege za angani za mwitu tunashinda arebye kuziona. ku nyoni, Alipoangalia katika ndege mwitu gukora indege, akasema tutengeneza ndege za kupaa angani. nta shuri yagiyemo, Hakuna shule alilojiunga nalo kujifunza, buri mwigisha uko bakora indege, kwamba alimfundisha namna ya kutengeneza ndege. bari buri mwigisha itabaho, Wangelimfundisha kutengeneza ndege na pia haipo. turacyari kumwe. Je, tuko pamoja kweli? Ushatse Ukitaka aho hantu uvuga utarenga, sehemu unasema hautapita, gira umuntu mwicaranye ngo waharenga. ambia jirani yako unaweza kupita. Abo bantu bavuga ko utarenga, Hao watu wanasema hautapita hapo, waharenga. unaweza kupita hapo. Turacyari kumwe. Tuko pamoja kweli? Nigeze mbaza umuprotokole w'iwanyu, Nishawahi kuuliza protocol wa kwangu, ndamubaza ngo ariko wowe wumva uzagura imodoka ryari? nikamuuliza wewe unajihisi kununua gari wakati gani? Yaransetse, Alinicheka kweli aramwenyura, na akatabasamu. si ukubeshya ndahera hima. Sikudanganya, niko patakatifu pa Arambaza Mungu. ngo mushungo ni njyewe uvuze? Akaniuliza mchungaji, ni mimi unasema? Oya, nawe byibaze. Yaani jiulize kitu kama hicho. Ndamubajije, nimemuuliza swali arangira arambwira ngo aranseka cyane, na akanicheka sana, arambwira ngo ubwo ninjye uvuze? na akasema hivi, mchungaji, ni mimi unasema? Na umesema nini? Mu rutonde rw'abumva bazayitunga, Miongoni mwa watu wanajihisi kuitunza ama kuinunua, yivanyemo kera, yeye amejichomoa zamani, nta mana yamuvanyemo. na hakuna Mungu aliyemtoa. Oya, Hapana, wabona atari yeye anaona gari siyo yake. niyo umubajije araguseka, Hata ukimuuliza anakucheka, njyewe. anasema mimi. Bandi batinyutse kuyikora, Watu wengine walisubutu kuitengeneza, nawe tinyuka kuyigura, na wewe subutu kuweza kuinunua. bizere urebe ko bitaza. Viamini uone kwamba havitafanyika. Murakoze, reka ni Asante, tuweze kuendelea. maze uyu mukobwa wanjye mubona, Na huyu binti yangu mnayemuona yigeze areba umudamu ashaye kuangalia ama kumuona mama ufite moja ibiro byinshi mu rusengero, mwenye kilo nyingi ndani ya kanisa wambaye bubu, na amevaa bubu, ngo yaramwitegereje abona afite amafaranga menshi, na alimwangalia akaona kwa kweli ana pesa yari nyingi. afite imyaka 4. Alikuwa na miaka 4 aramusanga, na akamkuta aramubwira ngo wambwira uko umuntu abona amafaranga, na akaniambia, je, waweza niambia namna ya mtu kupata pesa? ubwo yari arebye Na aliweza kuangalia ubuzima bwa nyina n'ubw'uwo mugore, ubwo maisha labda ya mama yake kuyalinganisha na huyo mwanamke, aravuga ngo hoya ntibihuye, akasema kwa kweli hijakutana, siyasanga nyina, na hajakuta ikiwa hivyo. ntiyarusha asanga nyina, Tayari hakurudia kwa mama yake, yarebye uwo afite, aliangalia mwenye pesa aramusanga, akamkuta, aramubaza ngo wambwira uko umuntu yabona amafaranga. akamuuliza, unaweza niambia namna ya mtu kupata pesa? Kuri kose yari ataruzuza ngira ngo 5. Ni ukweli alikuwa hajaeneza miaka ya umri wa miaka 5, ilikuwa bado 5 yari atarayuzuza, miaka 5 ilikuwa bado hajaeneza miaka. ibitekerezo yatangiye ku, Unasikia mawazo ameanza kuwa nayo, arebye wakwiye kubaza mu rusengero rwose, yaani amechagua ni nani wa kuuliza ndani ya kanisa lote. kangiye kubaza uriya muntu, Akasema niende ni kuuliza yule mama, buri uri arayafite, yule yaweza kuwa ako na pesa. nimubaza uko yayabonye, Nikimuuliza namna alipata pesa, no mu minsi yashize, na katika siku za nyuma hari igihe ngenzura kuna kipindi nachunguza ibyo bitekerezo byamujemo, hayo mawazo yaliyomjia, azayabona, atapata hizo pesa. ko nabibabwira mukumva ari bra. Ni kwamba naweza kuambia mzania kwamba ni mchezo. Iyo utekereza ikintu, Ikiwa unawaza kitu, kiba kishoboka, kinakuwa kitu hicho kinawezekana. ikigeragezo cya mbere ufite, Lakini jaribu la kwanza uko nalo ni ugutinyuka gutekereza. ni kusubutu kuweza Ndavuga ibintu 5 kuwaza. ukeneye nonda, Nitazungumza vitu 5 unahitaji sasa, kandi numbera imfuru, na pia ukiwa mwaminifu utangire uhangane, uanze kupambana, ubishyire mu bikorwa, uviweke kwenye matendo, urebe umwaka kurangira bimeze, uone kwamba mwaka utaisha ikiwa namna gani. ikintu cya mbere Kitu cha kwanza ni ukushyiraho icyifuzo gisobanutse, ni kuweka hitaji la kueleweka. ikintu ukacyandika gisobanutse, Kitu unakiandika kikiwa kinaeleweka. clear objective, Kikiwa objective, ndabyita gute, iyo ikintu gifinyoye, ikiwa kitu kimetengenezwa. urugero, Kwa mfano, usumva umuntu akubwira ngo, utasikia mtu kukwambia ngo namusengeye umwana wanjye asaba umuhanga, kwamba nimemwombea mtoto wangu aje kuwa mtafiti. icyo cyifuzo ntabwo kiri clear, Hilo hitaji haliko clear. biri kumvikana? Inaeleweka kweli? Wakabaye wasabye amanota, Ingelikuwa unaomba alama za mtoto, ubwo yabonye 50,
ikiwa amepata alama 50, ngiye gusengera 80. nitakuja kuombea alama 80. 80 hizi 80 kizaba ari cyifuzo gisobanutse, itakuwa ni hitaji la kueleweka kuruta kuvuga ngo azaba umuhanga, kuliko kusema aje kuwa mtafiti. kumvikana icyo nshatse kuvuga. Inaeleweka nachohitaji Umuntu kuzungumza. arakwiye gutunga icyifuzo gisobanutse. Mtu anafaa kuwa na hitaji la kueleweka. Imana Mungu ifite muri Bibiliya yashyizemo amasezerano, yani ana vitu kwenye Biblia na kutia ahadi asaga 8,000 za kutoshea idadi 8,000. muri ayo masezerano asaga 8,000. Hizo ahadi za kutosha 8,000. Iyo Imana ikubaza gushyira ibintu ku murongo, Ikiwa Mungu anakuuliza kuweka vitu kwenye mstari, aho nababwiye ngo ubyandike, nilipokwambia kwamba andika, ibikeneye kuvuga ikintu kisobanutse, inakuwa anahitaji ukazungumze kitu cha kueleweka. Luka 18:41, Luka 18:41, urahasanga umugabo bita Barutolomi. utapata mwanaume Bartolomayo yari asanganywe ikibazo cy'ubuhumyi. kawaida alikuwa na tatizo la upofu, Muri bwa buhumyi bwe na katika upofu wake yarasakuje, alipaza sauti baramuzimya, na wakamnyamazisha. arushaho gusakuza cyane, Akaendelea kupaza sauti sana, mwene Dawidi ngirira. akasema, mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu aramuhamagara, Yesu akamuita. yaramurebaga, Alikuwa akimwangalia, areba uko ameze, akimwona namna alivyo, aramubaza na kumuuliza, urashaka ko je, nkugirira? wahitaji nikutendee nini? Ubundi Mwingine ujanze wagira ngo Yesu marijijisha, wazania kwamba Yesu anajisahaulisha, ariko Yesu lakini Yesu ntago gukorera ikintu utasobanukiwe, yani hakutendei kitu hujakielewa. arategereza ubanze kibe ugisobanukiwe, Anasubiri kwanza upate kukielewa kitu hicho. urashaka ko nkugirira? Wahitaji nikutendee nini? Iyo utaramenya icyo ushaka, Ikiwa hujatambua unachokitaka, ijuru rirabizi ntuzabishima, mbingu inajua kwamba hutashukuru. Imana izategereza Mungu atasubiria ubanze umenye icyo ushaka, kwanza, utangulie ujue unachokitaka. urashaka ko nkugirira? Wahitaji nikutendee nini? Winjiye muri uyu mwaka, Umeingia katika huyu mwaka, urashaka ko nkugirira? wahitaji nikutendee nini? urashaka nkugenze nte? Wahitaji nikufanye namna gani? Iyo usomye Bibiliya, Ikiwa umesoma Biblia, Imana isaba uwo bita Yosuwa. Mungu akamwomba aitwaye Yoshua. Ndumva ari 8:18. Nizanie ni 8:18. Iramubwira Na akamwambia, fata icumu ryawe, chukua mkuki wako, uritunge kuri Ai. elekeza katika Ai. Imana ubwayo Mungu peke yake azi Ai, anajua Ai, na Yosuwa na Yoshua azi Ai, na anajua Ai, ariko Imana lakini Mungu ishaka katunga y'icumu. anahitaji akaelekeze mkuki kwenye Ai. Imana ubwayo Mungu kivyake irabizi ko anajua kuwa yagiye igirira neza abantu muri rusange, alienda akitendea wema watu jumla, ariko umuntu wibuka gushima, lakini yule akukumbuka kushukuru ubonye neza icyo yayisabye, ni yule amepata vyema kukiona alichomuomba. igitabo cya mbere cya Samweli Kitabu cha kwanza Samueli 1, muraza kuseraza 27, utakuja kusoma 27. muri busango bita Hana, Mtakuta aitwaye Hana arabisobanura, na anavieleza. yasabye Imana Aliweza kumwomba Mungu umwana mtoto w'umuhungu, kijana, arabisobanura umwana akeneye, na akavieleza mtoto aina gani anayehitaji, byaramworoheye, na ikawa rahisi kwake gufata amashimwe ye, kuchukua shukrani zake. asanga umutambyi bita Hana, Eli. Akakuta kuhani aitwaye Eli. asanze Eli, Alipomkuta Eli yamubwiye iri jambo, akamwambia neno hili, uyu mwana, huyu mtoto, uyu ubona, huyu nayemwona, uyu ureba, huyu nayemwona, uyu niwe nasabye Imana, huyu ndiye niliyemwomba Mungu. exactly nuku, Exactly ndiye huyu. ibiro byari ibi, Kilo zilikuwa hizi, uku niko namubonaga, hivi ndivyo nilikuwa nikimwona, uku niko namugusaba, hivi ndivyo nilivyomwomba. uyu mwana niwe nasabye uwita, Huyu mtoto ndiye niliyemwomba iki Bwana. gitsina avukanye Hii jinsia amezaliwa niwe nayo nasabye uwita, ndiye niliyemwomba Bwana, Uwiteka yampaye icyo na Bwana amenijibu kunipa nilichomwomba. cy'ingenzi. Na ni jambo la msingi Umenye impamvu y'Imana, utambue sababu zake Mungu. Imana igirira neza abantu benshi, Mungu atendea wema watu wengi, abibuka nibuza gushima, japo wale wa kukumbuka kushukuru ni abagenzura nta ni gushidikanya, wale wa kuchunguza bila kuwa na mashaka, bakabona na neza wakaona vizuri yuko icyo babwiwe
wabwiye Imana, kwamba walichokimwambia Mungu iyo uje kidahindutse, unapokuja bila kubadilika, nibwo wibuka ko ariyo yagikoze. ndipo unakumbuka hakika ni yeye ametenda. Umupasiteri umwe Mchungaji mmoja, yarifashe wo muri Koreya y'Amajyepfo. yani alijichukua katika Korea Uwo Kaskazini. mupasiteri Huyo mchungaji yabayeho mu buzima, alikuwepo kwenye maisha, ashumba eglise akennye, akachunga kanisa akiwa maskini, akajya agenza amaguru, na akawa akitembea kwa miguu. ageze ahasaba Imana. Alipofika mahali akamwomba Imana Mungu, n'abashyitsi iyo bansuye Mungu, hata wageni wakinitembelea ndaseba, ninaaibika, n'intebe zo kubicaza, nipe viti vya kukalisha wageni, kandi na tena umpe n'uburiri bwo kuryamaho, na unipe kitanda cha kulalia, unampe n'igare, na unipe pia beskeri, nzajya njyaho niwe nikitembelea ngiye mu murimo wawe. nikiwa naelekea kwenye huduma yako. Yarakennye, Alikuwa maskini, arasenga, arasenga. akaomba kweli, Nyuma y'umwaka na asenga, baada ya mwaka akiomba, bitaraba, kabla kufanyika, Imana ikajya imutumaho umuhanuzi, Mungu akawa anamtumia nabii, ikamubwira ngo numvishe gusenga. anamwambia nilisikia kuomba kwako. Undi yageze aho Mwingine alifikia mahali nawe asubirayo, naye akarudia, aramubwira ngo erega yumvishe gusenga, akasema japo Mungu alisikia kuomba ibyo kwako, bintu wavuze, vitu ulivyosema Mungu alisikia. ariko igeze aho Lakini alipofika hapo, arayibwira ngo nararambiwe. akasema kwa kweli nilichoka. Ibyo ngibyo tubyihorere, niba warabibuze Tuvinyamanzie kama ulikosa, umenya yuko narambiwe. ujue kwamba mimi nilichoka. Iramubwira ngo Mungu akamwambia, nategereje kumbwira intebe izo arizo, nilingojea uniambie viti ni vya aina gani, ntegereza kumbwira igare iryo ari, na nikasubiria uniambie beskeri ni la aina gani, ntegereza kumbwira na nikasubiria uniambie izo ntebe n'uburiri byose ibyari. hizo viti, kitanda ni vya aina gani. Umugabo arahita agenda, Mwanaume akaondoka ayijya imbere. na akaenda mbele za Mungu. Amaze kuyijya imbere, Alipoenda mbele zake Mungu, arayibwira ngo ndashaka igare, akasema nahitaji ngo beskeri rya mbere ryiza riturutse muri la US, kwanza tena nzuri latokanayo USA. icya kabiri Jambo la pili, arayibwira ngo na akamwambia, ngewe ndi gushaka mimi ninahitaji intebe nshaka kiti nachokihitaji zizabe zivuye muri Filipini. ziwe ni za kutoka Filipina. Arongera arayibwira ngo Na akasema uburiri nshaka kitanda nachokihitaji bube buvuye mu Buyapani. nahitaji kiwe ni kitanda kutoka kwenye Uyapani. Aho biri kumvikana, Hapo inaeleweka kweli. arasenga, Na akaomba, noneho amaze gutinda senga, na alipokawia katika kuomba, aza kubwirwa n'Imana, akaja kuambiwa na Mungu ari gusoma icyanditswe musomo, akiwa anasoma andiko mlilolisoma, asoma icyanditswe na akasoma andiko kimubwira ngo linamwambia, ibyita nkaho yabimuhaye, yani anaviita kama kweli alimpa, noneho na tena imusaba kujya mu rusengero gushima, na ikambidi kuelekea kwenye kanisa kushukuru, tinumvishe genda ushime, eti kwamba nimesikia maombi yako, enda kwa shukuru. araza mu rusengero. Akaja kwenye kanisa. Ubwo yazaga mu rusengero, Wakati alikuwa anakuja kwenye kanisa, yagize ikibazo kimwe, na akakutana na tatizo moja. yarashimye ko yabihawe, Alishukuru kwamba amepewa, hari abantu banyuziwe, kukiwa kuna watu walipita kwake, baramubwira turaguherekeza, na wakamwambia tutakusindikiza baada ya kwereka ibada, ibyo bintu aho biri, utuonyeshe vitu hivyo viko wapi. uratinyuka Unasubutu kweli ukabeshyera hera hino, na unadanganya patakatifu pa Mungu. abanyamitwe muragwe Hivi watu watapeli. Timuze Mnakuwa tugende. wengi. Njoni twende, ndabibereka. nitawaonyesha. Noneho Na tena ngo yarari mu nzira agenda, alikuwa njiani akienda, ngo yumva Imana, akasikia tena Mungu. ngo ari bugereyo Kidogo kufika kwake, ishobora kuba yabihurutuye yabihageze, na ikawa Mungu amevishusha na kufikishia kwenye nyumba yake, inshingano yari yamuhaye yari yazikoze, kwa kuwa majukumu Mungu alikuwa amempatia afanye alikuwa noneho amezimaliza. barashorera, Na wakasindikizana, barakingura, wakafungua, asanga ku irembo nta bihari, akakuta kwenye geti hakuna, aranakingura, na akafungua, nukuri asanga no mu nzu nta biri, na akakuta kwenye ndani ya nyumba yake hakuna noneho vitu hivyo. akicaye aho, Na alipokuwa ameketi hapo, abamuherekeje wale waliomsindikiza baramubaza ngo ibi ni ibiki wakoze kwe, na wakamuuliza, hivi ni vitu gani kwa kweli ulifanya? Imana Mungu ngihita imuvugisha, tayari akamnenea, iramubwira ngo uwo uri kukubaza mubaze, na akamwambia huyu anayekuuliza muulize nawe pia. uti munda ya nyoko wamaze mwamezi angahe? Hivi tumboni mwa mama yako ulikaa miezi ngapi? Aramusubiza ngo namaze mwamezi 9. Akamjibu kumwambia nilikaa kwa miezi 9. ngo noneho mubaze ngo waragaragara, Na tena ukamuulize, je, ulikuwa ukionekana?
uti hoya, na akasema hapana. wakoraga iki se? Je, ulikuwa ukifanya nini? Ati nari ndi gukura. Eti kwamba nilikuwa ninakuwa. Warakuraga mu nda ya nyoko? Je, ulikuwa ukikua ndani ya tumbo la mama yako? Uti. Na anasema ndiyo. Ati rero basubiza ibyo. Hivyo wajibu jibu kama hilo. Ubabwire ngo biracyari muri wowe. Na uambie bado vimo ndani yako. Noneho kuva icyo gihe, natoka siku hiyo, umugabo yarasebye. Huyo mwanaume aliweza kuaibika. Batangira kumwibazaho. Na wakaanza kujiuliza juu yake. Ngatwita intebe. Kwamba ana mimba ya viti. Ngatwita gare. Na ana mimba ya beskeri. Kubera ko nibyo bisubizo yabasubije. Kwa kuwa ndiyo majibu aliweza kuwapatia. Yanyuraho bakamutunga intoki. Na akipita zake wanamnyeshia vidole. Namubonye umuntu twita intebe. Mumemwona mtu ana mimba ya viti. Abandi batwita abana watwita intebe. Ikiwa wengine wanabeba mimba za watoto, yeye anabeba mimba za viti. Yabaye nk'urwo baseka. Yani akawa msemo wa kicheko. Hapo nipite kidogo. Ni ikibazo cyabaye ikibazo cy'igihe gusa. Ni tatizo limefanyika la muda ama wakati peke yake. Noneho haboneka umumisioneri. Na kukapatikana missionary mmoja boherereje ibintu ambaye alitumana vitu. Ni intebe yabiguze. Hata viti pia amenunua. Ariko bahita bamusaba kugenda. Na wakamuomba aweze kuondoka. Amerika yamwoherereje igare. Marekani walimtumania beskeri. Intebe zaguzwe za Filipine. Viti zimenunua za Filipino. Na bwaburiri bwo muri Japani. Na kile kiti kutoka Japani. Bya bintu ko yabivuze. Namna alivyovizungumza. Ahita muhamagara. Na tayari akampigia. Aramubwira ngo pastor hehe. Akamwambia mchungaji yuko wapi? Amubwira hari. Akamuelekeza alipo. Ati ngwino hano. Akamwambia njoo mahali hapa. Hivi bintu bona. Hivi vitu unavyoviona. Babinyoherereje. Nimetumaniwa. Ariko kuko ndi umumisioneri. Lakini kwa kuwa mimi ni missionary. Bansabye kuhita ngenda. Wameniomba niweze kugeuza niondoke. Ntabwo ngomba kubigurisha. Mimi sipasi kuviuza. Natekereje. Mimi nimeweza kuwaza. Urundi muntu mbi utari wowe. Nikakosa mtu mwingine wa kumpatia hivi vitu isipokuwa wewe. Ako mu rusengero bari baraguye. Watu ndani ya kanisa waliokuwa wameanguka kweli. Bakimubona kwiryo gari. Walipomuona kwenye hilo libeskeli. Baje kureba intebe zo muri Filipino. Walikuja kuangalia viti vya Filipino. Abantu barasakuza barongera baragaruka. Watu wakapaza sauti na kurudi nyumbani kwake tena. Na kanisa ikapata uzima tena. Sinzi icyo mvuganira muri. Sijui nachokizungumza kama kinaeleweka. Reka nkomeze gato. Acha niendelee kidogo. Iwo muntu. Huyo mtu yagize umugisha amekuja kuipata baraka wo kubwirwa kuvuga ibintu biri clear. Ya kuambiwa kutaja ama kusema vitu vyenye clear. Fata mu biganza by'uwo mwicaranye. Chukua mkono wa mwenzako. Mubwire ngo ntago uyu mwaka uzigera ushima. Umwambie kwamba si kwamba huyu mwaka utandika ibintu biri clear. Nutandika ibintu bisobanutse. Usipoandika vitu vya kueleweka. Gerageza kuandika ibintu bisobanutse. Jaribu kuandika vitu vya kueleweka. Nibwo uzamenya ko Imana yawe yasubije. Ndipo utajua hakika Mungu wako amejibu. Biri kumvikana? Inaeleweka kweli? Iyo ngingo ndayirenga. Hiyo pointi nimeipita kidogo. Icyo rero na hicho abantu bose turangiza amasengesho. Watu wote tumemaliza maombi. Twaragikoze. Tulikifanya. Ariko ni ingano yanyu. Lakini hata na idadi yake hari ikivuga. Kuna kitu inachokisema. Cha kabiri gikenerwa. Cha pili kinahitajika mu mibereho y'ubuzima bwawe. Katika uhalisia wa maisha yako. Kwitoza kutibagirwa. Kutitandukanya. Yani kujifundisha kuto kujitenganisha. Nibyo wavuze. Na vitu ulivyovisema. Gerageza ntutume wibagirwa. Jaribu usifanye ukasahau. Ibyo wavuze. Kile ulichokisema. Icyo ushaka kugeraho. Kile unakihitaji kukifikia. Iyeranje. Jitahidi. Ujye ukivuga. Uwe unakiongea. Kibwira Imana. Na ukimwambia Mungu. Mugitondo na nimugoroba. Asubuhi pamoja na jioni. Yemwe Uwiteka. Enyi wakumbushao Bwana. Mugahweme. Musije mkakoma. Kugeza Yerusalemu. Mpaka Yerusalemu. Haingutsa amashimwe. Kukigeuka shukrani. Umeandika. Bivuga amanywa nijoro. Viongee mchana pamoja na usiku. Birumvikanye? Imesikika kweli? Gerageza kubivuga amanywa nijoro. Jaribu kuviongea mchana na usiku. Wabenshi. Kwa watu wengi barangije amasengesho. Wamemaliza maombi. Ariko mubajije ngo wasengeye iki? Na ukimuuliza uliombea kitu gani? Kiminsi 2 igenda ishira 3. Namna siku 2 kupita au siku 3. Genda yibagirwa ibyo yasengeye. Anaenda akisahau alichokiombea. Hari ikintu bita push. Kuna kiitwacho push. Pray until something happen. Senga kugeza icyo wasengeye kibaye. Omba, sisitiza kuomba paka ulichokiombea kikiwa kimefanyika. Niba kitaraba. Ikiwa hakijafanyika. Hamukiziritseho.
baki kujifungia kwenye kitu hicho. ntihagira udusomera Awepo mtu wa kutusomea amagambo y'Imana aboneka muri Imigani, maneno ya Mungu kwenye Mithali 10:24. 10:24. 10:24. Tumehama, usomee nyumbani. Noneho Na tena icyo cyari icyakangahe? hilo lilikuwa la ngapi? Icya kabiri. Cha pili. Ni icy'ingenzi ko mu mibereho y'ubuzima bwawe, Ni jambo la muhimu katika uhalisia wa maisha yako. ukwiye kwitoza Unafaa kujifundisha, kwizirika ku byo wabwiye Imana, yaani kujifungia katika kile ulichomwambia Mungu. paka i Yerusalemu uhajyanye amashimwe, Paka kule mji Yerusalemu ukiwa umepeleka shukrani. paka utemera ko wasenze umweretse ibihamya, Paka asiyekubali kwamba uliomba ukimwonyesha ushuhuda. kama nuwo mutima mpaka. Yaani baki na moyo huyo paka mwisho. Biri kumvikana aho ngaho. Inaeleweka mahali hapo. Ndihuse. Naenda mbio kidogo. Tubabizi ko tugeza n'igice. Najua tunafika na nusu, saa 1:30. Icya gatatu. Jambo la tatu. Ni icy'ingenzi kuusenga. Ni jambo la muhimu yule aombaye akwiye gusenga, anafaa kuomba, ariko akarwanya ubwoba, lakini anakataa au anapinga uoga. ujye uhama mu buzima bwawe. Baki kwenye uhalisia wa maisha yako. Senga uzi ko umwanzi wa mbere ufite ni wowe ubwawe, Omba ukijua adui wa kwanza unaye ni wewe mwenyewe. kuko ushobora kubona Kwa kuwa waweza kuona umaze amezi 3 usengera ikintu, ukiwa umekaa kwa miezi 3 ukiombea kitu ubwoba bukagufata na uoga unakushika, ugatangira kubona ko waba waregizajeye, ukavuga ngo ariko nashyizemo ibintu bigoye. unaanza kuzania kwamba labda uliweka vitu vigumu. Ugatangira kumva akantu ko gushidikanya, Unaanza kusikia ka kitu ndani mwako kama shaka kidogo. kandi Abahebrayo 11:1 Waebrania 1:1, kwizera ni ukumenya ibyiringirwa ariko utagize gute gushidikanya, ugomba kukurwanya. imani ni kujua vinavyotumainiwa bila kuwa na mashaka. Igihe Mashaka cyose- unafaa kuyapinga. Igihe cyose uriho usenga Wakati wote ukiwepo katika maombi ukumva hazemo gushidikanya, na usikie kumeingia kitu cha mashaka, gerageza gusubiramo, jaribu kurudia tena. hangana n'icyo kintu cya ntibishoboka. Pambana na kitu cha kusema haiwezekani. Niba biri kwanga, noneho bari cyo usengera. Ikiwa vinakataa, basi iwe ndiyo hicho unakiombea. Reka gusengera cya kintu, uhita utangira gusengera ikintu cya ntibishoboka cyagufasha. Acha kuombea lile hitaji, geukia kuombea kile kitu cha kusema haiwezekani kimekushika. Yirukana umudayimoni uri kukubwira ko bidashoboka. Kemea pepo anayekwambia kwamba haiwezekani, Umubwire ngo ntabwo ibi bikomeye kurusha inyanja itukura. na ukamwambie hivi sio vigumu kama kuliko bahari ya Shamu, Tangira usenge uvuga ibintu bidasanzwe byabayeho. na kuanza kuomba na kutamka, kueleza vitu visivyo vya kawaida Kugeza vimefanyika, wongeye kumva usubiranye, mpaka kipindi umeona kwamba umerejeshewa tena, uhita wongera ugaruke kuri cya kintu. na urudie tena katika lile hitaji kwa mara nyingine. Nyuma yo kuvuga umuriro, Baada ya kutamka moto, nyuma yo kuvuga inyanja itukura, na baada ya kusema bahari ya Shamu, nyuma yo kuvuga ibindi bintu, baada ya kusema vitu vingine, tubihuza n'ibyo wahoze usengera akakubwira ko bidashoboka. viunganishe na yale mahitaji ulikuwa ukiombea, Utangira kwambia umubwire kwamba ngo ibi haiwezekani, bihuriye he no kuzuka kwa Lazaro, na uanze kusema hivi vinakutania wapi na ufufuo wa Lazaro? ibi bihuriye no kugira gute. Hivi vinakutania wapi na kufanya Uhangane nini? na ntibishoboka itazakorohera. Pambana na haiwezekani ambaye haitakuwa rahisi Hari kwako. umuntu unyumvishije? Kuna mtu amenielewa Hari kweli? igihe umara amezi 3 Kuna kipindi unakaa miezi 3, Satani akakubwira ngo erega nawe warakabije, shetani anakuambia japo ulipitiliza, nyamara yo buriya wisabira 60, japo ungejiombea 60, ya 80 nawe warakabije. ya 80 na kwa kweli ulipitisha kweli, Niba uzayisaba 60, japo ungeomba 60 peke yake. aya manota wavuze ni menshi. Zile alama ambazo umesema ni nyingi, Izo daimoni zakwatatse, yaani pepo ambazo zimekuataka, tangira uhangane nazo ubwawe, anza kupingana nazo we mwenyewe, zihuze n'ibindi bintu. usikutanishe na vitu vingine. Numara kumva wafatitse, Ukaanza kusikia kwamba umeshikika, ugaruka kuri za nzozi zawe, urudi katika zile mipango yako ama ndoto zako, uzivuga wumve ko noneho ugishidikanya, na uziseme ukijihisi kwamba huna mashaka tena, numva nanone ugishidikanya, na ukisikia tena bado una mashaka, shaka ibindi bintu bituma gushidikanya gushira, tafuta vitu vingine vitasababisha mashaka kuisha, garuke kuri za nzozi. na urudie tena katika zile ndoto zako. Cya gatatu kirumvikanye. Cha tatu kimesikika kweli. Icya kane Jambo la 4 ni icy'ingenzi kugenzura, ni jambo la msingi ukachunguze, ukareba neza
neza na ukajue kwa makini kumaze icyumweru kwamba umekaa kwa wiki cyangwa iminsi 21 au siku 21 utakifite cya kibazo cya ntibishoboka, na ikiwa hauna tena lile tatizo la haiwezekani. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Iyo ugeze kw'iyo level, ukifika kiwango hicho, ubu umaze kwinjira mu rundi rwego, inakuwa tayari umefika kiwango kingine. Ntibishoboka itakikuzamo. Jambo la haiwezekani haikuingii tena kwenye maisha yako. Amasengesho yawe ntiyongera kuzamo guhangana na cya kintu. Katika maombi yako ya kila siku hakuji tena kupambana na kitu hicho tena. Ikintu hita utangira gukora, kitu unakianza tayari kukifanya, uhita utangira ugafata bya bintu byawe, tayari unachukua tena vile vitu vyako, ugatangira kumenya nk'ubishushanya, na unaanza kujua kama mtu wa kuchora ku mpapuro cyangwa ku bindi bintu, kwenye karatasi au kwenye vitu vingine. Tangira kugenda nkaho wabyakiriye utarabihabwa. Unaanza kutembea kama aliyepokea na bado hujapokea. Niyo ngingo ya 4, na ndiyo pointi ya 4. Nubona gushidikanya umaze kukunesha, na ukiona mashaka tayari ushakushinda, injira mu misengero imeze nk'uwakiriye icyo kintu, ukigenderemo, ukivuga ukireba, nujya kuvuga umere nkaho ishusho yakiri kuza. Ingia kwenye maombi ikiwa tayari ushapokea kitu hicho, mfano wa sura yake ama kitu hicho ushakipokea tayari. Birikumvikana icyo ndi kuvuga? Inaeleweka nachokizungumza kweli? Iyo ngingo ya 4 mirumvikana. Hiyo pointi ya 4 inaeleweka kweli? Nyuma ya kurwanya ntibishoboka, baada ya kupinga jambo la haiwezekani, hari igihe uzabyumva ko yagushizemo. Kuna kipindi utajihisi kwa kweli imeisha ndani yako. Gusenga umva umwuka ukubwira ko bidashoboka wagushizemo. Yani kipindi cha wewe kuomba unasikia kweli roho ya kukwambia haiwezekani ili kuishia. Uzinjira mu gusenga kumeze nkaho wakiriye. Utaingia katika maombi yenye muonekano kama kweli ulipokea. Kigiriki babyita hypothetelas. Kwenye Kigiriki ni katika hypothetelas. Ni ikibasha babashatse kuvuga. Ni kitu gani ambacho nakusudia kuzungumza? Ni kuvuga ngo, ni kama kusema ubutaka si ngombwa ko buba buri hano. Ardhi si lazima kwamba iwepo hapa, ariko mfite icyangombwa cyabo, lakini ina kitambulisho cha ardhi. Inaeleweka kweli? Si ngombwa ko imodoka mba ndi kuyireba, si lazima gari niwe nikiona, ariko mfite carte jaune, lakini nina kadi tayari. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Mu mwuka wawe, katika roho wako, banza utangire kureba cya kintu utarakibona. Anza kwanza ukakione kile kitu na kabla hujakitazama. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Aho uzajya usoreza rero, pale ambapo utamalizia, ujya gusoreza, sehemu naenda kumalizia, ningirirwa umugisha urahumva, nikibarikiwa utapata kuelewa. Ujya gusoreza, sehemu naenda kumalizia, amagambo ugomba kusohora wowe, ni maneno unafaa kuyatoa ukiyatamka. Sohora amagambo akuvuyemo. Tamka ukitoa maneno yenye kutoka ndani yako. Yaba kamwe bise siyansi uko yabyise, yaba Biblia ukibyita, wowe sohora amagambo. Ikiwa sayansi namna inaviita au Biblia namna inaviita, wewe tamka, toa maneno. Marko 11:24. Marko 11:24. Icyo usaba cyose, chochote unachokiomba, uko wagishikamijeho umutima, ikiwa unajua umekiweka moyo wako, izere kugihawe, amini umepewa, uzakibona na utakiona. Noneho rero, na hivyo tena, nyuma hiyo ngingo yo kuri 4, baada ya hiyo pointi ya 4, uramutse wizeye, endapo ukiwa na imani, uramutse ugize kwizera, endapo ukiwa na imani, kungana niki, yani kutoshanao na nini? na kabuto kachi, kama punje la haladari, wabwira, waweza ambia, gerageza kureba cya kintu, jaribu kukaangalia kile kitu, kibwire kirumva, kiambie kina masikio kinasikia. Ingingo ya 5 mirumvikana? Pointi ya 5 sikika kweli? Kibwire kirumva, kiambie tayari kinasikia. Nimusoma, endapo mkisoma, sogokuru wabizera bita Aburahamu, babu wa wenye imani aitwaye Ibrahimu, 17:5, 17:5, Imana yamubwiye, Mungu akamwambia kimuhinduriye izina, kwamba amembadilisha jina, kabaye Aburahamu, na amekuwa Ibrahimu, atakita Aburahamu, haitwi tena Ibrahimu. Aremera, na akakubali, kuko yarazi neza, kwa kuwa alijua vizuri ko hariho Ishmaeli, kuna Ishmaeli, nako yataye induru, na hakupiga kelele. ariko bigeze 15, lakini kufikia 15, izina rye, jina lake igaragaza ko bwa mbere, inaonekanisha mara ya kwanza. ibimubwira yizeye ko yaciye ku ruhande, alipomwambia aliamini kwamba alipita mpenyo ariko bigeze kuri 15, lakini kufikia
15 iramubwira ngo na akamwambia, urabizi, unajua vizuri, dore waramenyereye, ona ulizoea, ujya wita umugore wawe Sarayi, unaita mke wako Sarai, wenda akwite Sara, na huenda akuite Sara, uzajya umwita Sara, utakuwa ukimuita Sara, kuko nubwo umubona, hata endapo kimwona muri we ndani yake ni ugiye kubyara umwana w'isezerano twavuganye, ndiye anaenda kuzaa mtoto wa agano nilisema naye. urebe nibwo avuze induru, Hapo ndipo anapiga kelele, reka anasema hapana, terega afite 100, anasema nina 100, na madamu hata mke afite 90, ana 90 miaka. hano ubona ko byarangiye, Si unaona iliisha kweli tayari, reka nariyerangije kwamba nilijitahidi tikorana na Ishimayeli, tumikana na Ishmaeli, Imana irabihama, Mungu akawakanya kwenye. umva ijambo yamubwiye, Sikia neno aliyowambia, kuva uyu munsi toka siku ya leo ajya guhamagara awe akikuita papa w'amahanga, baba wa kimataifa, nawe umuhamagare nao ukimuite mama w'amahanga, mama wa mataifa. nawe ibaze, Jiulize hivyo, none ibi bintu na mambo haya mu mudugudu wabo katika mji mwao bababaze nk'abatamutwe, walikuwa ni kama watu kichaa, disi baradeprime, eti kwamba wamepata ukichaa. imyaka irabashiranye, Miaka imewaishia, ngo byatangiye ari Sara ubyita umugabo we, na ilianza Sara akisingizia mume wake, batangira bavuga ngo kumbi yahungabanye, wakaanza kusema kumbe amepata mshtuko wa akili. none buracya, Na ikafika asubuhi, n'umugore hata mke pia, umugabo atangira kujya ahamagara mume akaanza kuwa akiita umukecuru utarabyaye, bibi au shosho asiyezaa, nawe murebe, nawe pia kamwangalie. tekereza umuntu uzi wa 90, Waza mtu wenye umri wa miaka 90, mukurure muri mu bitekerezo, mvute katika mawazo yako utamuona. none umva ikintu Imana iri gusaba Aburahamu, Na sikia kitu ambacho Mungu anamwomba Ibrahimu. umaze kwizera, Tayari ushamaliza kuamini, ngaho tinyuka, bali subutu, muhamagare ngo mama w'amahanga, muite mama wa kimataifa. ntagutuke, Asikutukane ngo winshinyagurire, na uweze nawe ntumutuke, kunichekea, nawe pia usimtukane, kubera ko mwe mwizeye, kwa kuwa nyinyi mna imani. mwirengagize Mujisahaulishe, isi bakweme ibavuge nabi, dunia ikawaseme kwa ubaya. ubwo buri wese yatanze igitekerezo cye, Kila mmoja aliweza kutoa wazo lake, nanjye mbaha abana ari gutanga icyayi, na mimi ningelikuwepo wakati huo ningetoa wazo langu. nawe baza umusaza w'100 Na jiulize nawe pia, mzee mwenye umri wa 100 na mukecuru wa 90, na shosho wa miaka 90, mama w'amahanga, mama wa mataifa kweli. ako tureka mbariza umuntu mwicaranye, Niulize abantu bari jirani yako. kubanyuraho we ntuvuge, Hivi wewe ungewapitia watu hao ukose kuongea kweli? ubumvishe we ntiwavuga, Yani ukiwasikia watu hao, si unaweza kuzungumza na wewe kweli? wewe wagenda nta Huwezi kutoka hapo bila kuwa na jambo la kuongea. imyaka 90, Tuambizane kweli, miaka 90 monopole uyikubye kabiri, tayari, yani tayari ashakata uzao tayari. kanda kakana, Na pia kitu hiki nikabananira kakiwashinda, muzategereza, mutangoja kweli kweli, kuko ni kimwe mu bigeragezo, kwa kuwa ni moja kati ya majaribu, cya nyuma cy'uwizera, yani cha mwisho cha mtu mwenye imani, nuko agomba kuvuga ibintu bifitanye isano n'ubusazi, ni kwamba anafaa kutamka vitu vyenye mahusiano na ukichaa ama wenda wazimu. aranyumvishije se? Amenielewa kweli? Nicyo cya nyuma Ndicho cha mwisho kuwizera, katika mwenye hari imani. ibintu ugomba kuvuga Kuna vitu unafaa kuongea bigateza intambara, vinasababisha vita, ariko imyirati iba hari ahantu lakini majivuno yanakuwa sehemu ngo ile, niba ba mbere, kwamba ndio watu wa kwanza ngo niho Imana iba, na ndipo Mungu anaishi kwao. twebwe iwacu muri Israeli yo mu Rwanda, Kwetu Israeli ya Rwanda, iyo twajyaga kukubaza, tunapoenda kukuuliza, barakubaza ngo kudaheruka aho Imana iba, tulikuwa tukikuuliza mbona haujarudi sehemu ya Mungu anapoishi. bamwe bagasakuza, Wengine kati yao wanapiga ariko kelele, namwe ntimukabye, lakini nanyi pia hampitilizi. hakabamo imvugo zivuga ngo ngenda umwisiraheli igiti, Kuna kuwa na msemo wa kusema mimi ni Mwisraeli ngo mti, bari abo barifashe barisha bandura, na wale walijichukua na kujitenga.
ibyo bitaraba, ikiwa hayo hayajafanyika, mwa mugifite urugendo, mnakuwa bado mnayo safari. ugomba kugira ibintu uvuga, mnafaa kuwa na vitu vya kusema. ngira umuntu mwicanye ngo bigahagurutsa utuntu tw'intambara n'amagambo. Ambia jirani yako, na vitu hivyo vinasimamisha vitu twa vita na maneno. Mubwire ngo bamara kuvuga, wakimaliza kuongea, nibwo yivuga, ndipo Mungu mwenyewe anaongea. Kuvuge, subutu na ukaongee. Nta kindi nababwira, hakuna kingine cha kuambia. Nta kindi Yohana ziba, hakuna kingine Yohana chake. Yohana Yesu yamutumyeho ijambo. Yesu alimtumania neno. Impumyi maze irahumuka, kipofu tena kikaona, ibipfamatwi birumva, viziwi vikaanza kusikia. Imbaraga zirahari, nguvu bado zipo. Yohana we, ewe Yohana, waje mu mwuka wa Eliya, umekuja katika roho ya Eliya. Umaze igihe mu gipastoro cya So, umekaa kipindi cha uchungaji wa baba yako. Lakini ewe Eliya yahamagaraga n'umuriro, alikuwa akija mpaka moto, tukamwatake. Yesu ni ntama w'Imana, ni kondoo wa Bwana. Lakini Yesu ni intare mu muryango, ni simba tena la jamii. Ukuvuge, subutu ukaongea, cyangwa usebera aho ngaho, au kaibikie mahali hapo. Asubiremo, nirudie tena. Tinyuka cyangwa usebe, subutu ukaongea au kaibike. Tinyuka cyangwa usebe, ikiwa umekataa, ni ikimenyetso cy'uko utizeye, ni ishara ya kuwa hauna imani. uramutse ugize kwizera, endapo ukiwa na imani, waweza ambia icyo kintu, waweza ambia kitu hicho, wabwira uwo musozi, waweza ambia mlima huo, zinguka, ng'oka mahali hapo. uzasoma bakubanjirije, utafanana na waliokuanzia. ntabwo Yesu, si kwamba Yesu yari yarabwiye ba Petero na ba Yohana, alikuwa ameambia kina Petro na Yohana, dore mbasigiye iki kirema, ona nimwachie kiwete hiki kiba ku irembo, kiishi kwenye malango, noneho na tena muzagihagurutse, na mkisimamishe, bizatuma bemera, na itafanya wakubali. Hapana, ahubwo bali wao bamaze kuzuzwa, walipojazwa, bamaze kuzuzwa, waliposikia ushuhuda, babwira ikirema, wakamwambia kiwete, gihaguruka, simama, cyanze, na kimekataa, akagifata akaboko, akakichukua mkono, akagikurura, akamvuta. bari kunyumva ibyo ndi kuvuga, unamsikia kweli? usoma ntabwo ari ibihimbazo, soma, si mambo ya kutengenezwa. igice cya gatatu, katika sura ya 3, akakibwira gusa, hakamwambia peke yake, arakibwira kigahamuka, anamwambia na baki hivyo. agikuruye biremera, alipomvuta na kubali, umuntu mwicaye ngo isaha irageze, afanye yako saa imefika, kurura byemere, uvute ikubali. haleluya, haleluya. ari ukuvuga gusa, sio kusema peke yake, ashyiramo agategeko, tutaweka amri ku ngufu, kwa by force. umuntu mwicaye ngo kugahato, ambia jani yako by force. igitangaza cyawe, miujiza yako kiraza neza cyangwa nabi, itakuja kwa uzuri ama kwa ubaya. igihe bagifatiye kirahagije, wakati imechukuliwa imeisha, utazaa neza cyangwa nabi, yani leo ama vibaya. ukwitambika araguza ishano, yule kuweka kizuizi anapata shida. haleluya, niba bari kunyuma, piga haleluya. byaba vinaweza fanyika, vuga ngo byaba, vinaweza fanyika, ugacana ngo byaba, vinaweza fanyika. uru rugendo, hii safari ugomba kurukora, unafaa kuifanya. haleluya, haleluya, cyane haleluya, kwa sauti haleluya. abakubanjira, waliokutangulia bajya bakora ibigaragaza ko bizeye, walikuwa wakifanya matendo ya kuaminishwa na imani. Imana ivugana na Mose, Mungu akasema na Musa, ariko agiye, na alipoondoka ahita ababwira ngo, tayari akawaambia, Uwiteka ari bubarwanirire, Bwana atawapigania, namwe mwicecekere, nanyi mzinyamazie. none mbabazi, hivi niwaulize, niko yari imubwiye, ndivyo alikuwa amemwambia kweli? hari ibintu kunavyo vitu ugomba kuvuga, unafaa kutamka. hari inyanja ikuri imbere, kuna bahari mbeleni mwako, ugomba kubwira, unafaa kuambia. haleluya, 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 haleluya. Paulo ageze i Lusitiya, alipofika Lustia, abona umuntu witeguye, akaona mtu uko tayari, aramwitegereza, akamwangalia, abona ageze mu gihe cyo kwakira gukira, akaona kwenye kipindi cha kupokea ponyaji, aramubwira ngo akira, akamwambia pokea. Petro ajya kuzura Tabita, kwenda kufufua Tabita, yasanga yapfuye, akakuta amefariki, arategeka, akaamuru Yesu ubwe ku giti cye, yeye binafsi yajyaga arasenga, alikuwa
kilele akiomba, umwanya wo gutegeka, katika muda wa kuamuru tegekaga kubamuvamo, alikuwa akiamuru kamtoka, agasubirana ubuzima, anarudi na uzima. nyuma ya kwizera kwawe. Baada ya imani yako, niba ubona ugeze aho hantu, kiwa umefika mahali hapo, tegeka mu izina rya Yesu. amuru kwa jina la Yesu. tegeka uwo musozi, Amuru wa mlima, uwo musozi ushinguka, mwambie mlima ung'oke, ubwira ushinguke. ambie ung'oke mlima. bitabaye ibyo, Isipokuwa hivyo napfa nk'abandi bose. tutakufa kama wengine zamura wote. ibiganza hejuru, Pandisha mikono juu, vuga ngo mwami Yesu, sema mfalme Yesu, nyuma y'izi ngingo eshanu, baada ya pointi hizi 5 shoboza niwezeshe kugendera mu kwizera. kutembelea kwenye imani. ntabwo wajya wanga ko abantu bajya mu muriro, Huwezi kuelekea watu kwenye moto, baturaga amagambo akomeye lakini walikuwa tamka maneno mazito mbere y'uko bawujyamo. kabla ya kuingia kwenye moto. aya magambo Haya maneno akabakiza. anawaponya kweli. nonaha Kwa sasa isi y'umwuka ulimwengu wa roho, ndayizi ni iy'amagambo, ninajua ni ya maneno, ubutunzi bwayo utajiri wake ni amagambo. ni maneno. muri iri teraniro Katika ibada ya leo hari ibintu ngiye gutegeka, kuna vitu na kuamuru, hari ibintu ngiye gutegeka kuna vitu nitaamuru muri kuno kwezi, katika mwezi huu, hari ibintu ngiye gutegeka, kuna vitu hari nitaamuru, ibintu ngiye gutegeka. kuna vitu na kuamuru. ibyifuzo nanditse Mahitaji niliandika, ndanzuye, nimeamua biraba uyu mwaka, kitafanyika huu mwaka, biraba uyu mwaka, vitafanyika huyu mwaka, biraba uyu mwaka, vitatimia huyu mwaka, birahindutse. vimebadilika. bihanganye igihe, Nimevumilia kwa muda, nategereje igihe, nilisubiria kwa muda, ariko kumbi lakini kumbe wari unegereje. ulikuwa ukilingoja. uvuga ubona aho uhera, Uanzie ni wapi kuva uyu kuanzia? munsi Toka siku ya leo ngiye kuvuga, ninaenda kusema, ngiye kuvuga, ninaenda kutamka, ngiye kuvuga, ninaenda kusema, ngiye kuvuga, ninaenda kusema, ngiye kuvuga. ninaenda kusema. ubona aho uhera. Uone sehemu ya kuanzia. urakoze Yesu Asante Yesu kubwo kumva gusenga kwa ajili ya kusikia maombi yangu. sinya gato ivuge ngo amen, Saini na useme amena. sinya gato ivuge ngo amen, Naomba usaini useme amena. ongera usinya uvuge ngo Rudia amen. kusaini useme amena. mube muri izi ngingo eshanu, Katika hizi pointi 5 muraza kumbwira icyo zibyara. utaniambia kitakachokizaa. ndabihamya, Ninashuhudia iyi Kenya mubona turimo, hii Kenya mnaona tunaishi, turayubakamwo urusengero, tutaijenga kanisa, urusengero na kanisa rugomba gusakuza, inafaa kupaza sauti, bicaza abantu uketishe watu bataba munsi y'ibihumbi 10, ambayo sio chini ya watu 10,000. amakirite, dukora amakirite atandukanye, Tufanye clips ambazo tofauti. Uganda, i Rwanda, Rwanda, Afrika, Afrika nzima, Burayi, Marekani, USA, Australia. isaha irageze Na saa imefika ngo tuhubake ibyo yavuze. tuweze kujenga cho kisema. abamwicaye aha, Wale mlioketi hapa, Imana igucuzemo umukozi, Mungu amekutengeneza Imana mfanyakazi. izagukoresha. Mungu atakutumia. uri uwo hasi, Wewe si wa chini, uri uwo hejuru. wewe ni wa juu. dayimoni zigomba kuguhunga, Pepo zinafaa kutoka, ibimenyetso n'ibitangaza ishara na miujiza zigomba gukoreka. zinafaa kutumika. abagomba kugenda mwese Wale wakufaa kuondoka wote, kugira ngo ufate isi, tutachukua dunia, muragenda ngo mufate isi, tutaondoka tutake dunia. mwagize ngo mutere haleluya. Naamini, piga ntabwo haleluya. twikina, Hatufanyi mchezo, tuganira, hatupigi stori, birahindutse. tunabadilika. isi y'umwijima Dunia ya giza ibimenye, ijue ntabwo tuvogerwa, hatuzoeleki, ntabwo turi abantu bo hasi, si watu wa chini. nta ngumbi turimo. Hakuna tasa kati yetu. abagezemo barabyara, Wanaofika hapo wanazaa, abarushe bararuhuka, waliochoka wanapumzika, abarwayi bakiri walio aha. wagonjwa wanapona mahali turi hapa. abantu Imana yahamagaye Tutaona Mungu wa mahali hapa, bagaragaza ijuru. tudhihirishe mbingu. haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. kize batere haleluya. Aliyeamini piga haleluya. ihe icyubahiro. Mwinulie Mungu utukufu. birabaye birabaye we, birabaye. amagambo ashize ivuga yemwe, birabaye. Birabaye, birabaye, wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, yabaga wabimenyaga. haleluya. Haleluya. abumva bibaye batere haleluya. Haleluya. Piga haleluya. abumva bibaye batere haleluya. Haleluya. kubita mu biganza by'uwo muri kumumubwira ngo kiwede,
Mwambie jirani yako chiwede. Birabaye. Vimefanyika. Chiwede. Vimefanyika tayari. Haleluya. Haleluya. Chiwede. Chiwede. Vuga ngo birabaye. Birabaye. Vimefanyika. Ako sinzi niba uri kureba bya bintu wanditse. Sijui kama unaangalia vile vitu ulivyoandika. Kukuwa mikrofoni ubishima nta na kimwe kivuyeho. Yani tutakupa microphone ukitoa ushuhuda bila kutoka.